megalayapost.news. Uba Bonisor so khwai uba nakasnong nalapara ripai distrik ulalong badonbok hakaba uni urangba mentakasngi ulayo ban pediang ya kakali jongkinong rep lani ka agriculture responsible vehicle balaplat limba ka CM elevate ya kete kakali la IT coba Bonisor so khwai do MLA kanongpo uba Meralban CM haga program ka balapelong ha agriculture office harkat ke jingadan lang u district horticulture officer ka ripai distrik upranjal deta lembat ki officer naktanan agriculture ripai distrik ba Bonisor unong rep belayo ban pediang ya ketika kali pick up ulapan pau ke jingkemen hakaba nakaliang ketenan agriculture lembak sarkar kala ibet yu banyok pediang ya ketika kali lingba ka CM elevate ulai thuru bahaki por bamenswa haba ulet ban kit di kimarep kaduna bha ke jingyo nong namar bakala bon ke jinglut hakaban sewi ka baikali hakaba ulapan pau pat di ke jingkemen balingba ke ni ke jingyo ban pediang ya ke ni kala jingerap nak sarkar dan sa ashibon ke jingmentoi hakaba unam dan kamshu ban sewi ya ka baikali haba let ban kit di kimarep rau kajing don rengkat jong i district agriculture officer jungi district horticulture officer jungi baru staff but i way naki beneficiary nak benta keneka prime CM lebih benta keneka kali dengan IT saya Pak Bonisor Sokwai diberi nak senong nalapara naspo arai marangar dan ni udon ni usabi jong keneka kali but kini ki kot kisla baro ba inyo ban register keneka kali registration ni dengan IT kena kapor ban ngikit bok riang beli nang terkui pi nang la ban kamai pamba manung kumluk sai gi weiru bangin bot kena jing fresh tom yang jaka bayo jaka bangau ngayo thapa ni video sore so tang ngali dijing di namangar sa iyo kanana namangar sa Shillong kalut lo aga baikali ladang ngayo ini kali gamot ka dapur baikali ni layo lo penukam irade daladen datang bisma you kaliban ni ka CM elevate ni ka dan masyarakat ka Meghalaya ARDS kabanang ni na po Ribhai district joni laplat la kumba kanya kali kali group yang isngolong giba dan box shibol nangina laban pelat kata kali lembab macam fresh tom jong ini ki officer iba benci iba general ke bla trish gambar penio ikta kali na benta kinong rap sa tadi dathan Ribhai di kani kali atau bagi yo kadai na kabenta ban yo ban transport kita ki agriculture produce ki raw materials bagi maret jongpi shagi kakum badun kam kinong rat je dakan lembak ki kali philaban ngam shaki yo beper jongpini ka district ban yo ban shimi kita ki mang kinong rat nang bapin poi shaki jaka shaki yo ibade te hadian kata naglader tawan sa kami ka CM elevate abat kinong rat like individual group FPO hilaban apply online ban yo ekin ki kali tin dalader ni na po office ni ilek evaluation ban ni pasha directorate na directorate pwede kinsa shortlist but kinsa pasha department dan sanction di iba Bonisor sa nang ni na po report ni don our group ki balayo to work order but ibe individual ita iba Bonisor sa kwa iblayo ita work order but menta kasi flag off ka kali ki ilong i badon boktam ba di pi ban ni kong do na kani ka CM elevate program ban yo kani kali te mo te CM elevate la apply ka kot islam ka ter la syak select video guru badon bok na fry jing syak select ke jong hiru sekede halor ki jingla ke jong hi pendiang kot islam video guru bosmat posting na personally ro ngai chu hai guru ba trish tom minot tuan nagiling kesem ka 3 minute top na ka pagtagare kariang kamay gaji sa hi kesem tagring komsa gila ke snow na iru ila pon snow dalade aka wede ibat ka jing smu ka jong i torop sekata ka babun ki babun ki nong rep ki jungi law de nong rep sing law de nong rep sensa law de rep jur law de rep kebar how kui we abang ile chayo shahat kabai kali de we de rem kata ke de sisa abang ikli hayo ikli na ki nong di
jingdi gila bende ki jur ki so ki pai ki dok kha ki ni ki tai ro nong kali bale ka yudu isti om di ka jaka ka ba ram hari jur ki jam ka bete an julai talade ro kali na ki nong di ki nong khai ki nong pet ki ba nang tu ki ong rem ka bai kali kar ka di ki chicha rem ka bai kali jinglut ki dan sibur pa ka ka try ka ni ki jing yo ya ka ni ka kali ru na kum ta kip ki marrem kum tam li kum ro ka chai da i ujungi kemudian ada GPS kontrak itu saya akan lo connect untuk ke iTeam yang 1917 kan dan di yang tu harga ba insyaallah dan facility dan nyarap yang itu ki jaka kisong ki kompak dan dikali berkit ki marrep sa kunta teter dan ini scam bagani ka kajing persang na kaliang jong sorta na ka benta jong ki nongrep ki jungi lo omne kala di simet kala di society ki group dan rekan deh ke jingkar pu ke kau ini kita ki jing sedang di bawah sorkar ke persang ban yarap ni scam bagi snem di panwan kidang don sibun lagi di grup pembelayo di snem ki belale ke ada di grup pembelayo dan sendiri simet berita terteru anong menang kersan susu iki kebangidan ban apil ya ki nongrep ki bi ki jongi ki budan lagi senong ki thau ki kerpat ki jing apil kalong ba ngin trace dong inom day ban long di bajai tu di bajai pede syukwa ke jingrap kan suwan be haying hasem klam na pan stop dalade kan long ta MegalayaPost.news